Il-membru tal-Kumitat LIBE l-Ewroparlamentari Olandiża Sophie Veld tfaħħret ir-riformi kbar li għamel pajjiżna sabiex ikompli jsaħħaħ is-saltna tad-dritt u l-governanza t-tajba. Veld qalet dan waqt intervista kmieni l-Erbgħa filgħodu fuq il-Euronews sigħat wara li Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu ġie kkundannat 15-il sena ħabs wara li ammetta l-involviment tiegħu fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Mistoqsija dwar dan l-iżvilupp kruċjali fil-każ ta' qtil ta' Caruana Galizia, Veld lisnet is-sodisfazzjon tagħha hekk kif huwa mistenni li Vince Muscat jipprovdi aktar dettalji dwar il-qtil. Kien hawnhekk li l-Ewroparlamentari Olandiża faħret ir-riformi kbar li wettaq pajjiżna fl-aħħar sena fuq rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia. If you look specifically at Malta, also Slovakia, a lot of steps have been taken for reforms, let's say, to reform the way that people are being appointed, to ensure independence of the authorities. Intant, Veld sostniet l-importanza li l-investigazzjonijiet jitwettqu fl-intir kollu tagħhom sabiex dan il-kapitlu f'pajjiżna jingħalaq. Sostniet ukoll kif tittama li pajjiżi oħra fl-Ewropa jsegwu r-riformi kbar li wettqet Malta. Reforms are good, they're welcome. We commend the government of Malta, the government of Slovakia. We would also hope that in other countries they're going to follow that example. Il-Euronews irrapporta wkoll l-istqarrija tal-Prim Ministru Robert Abela 3 fil-għaxija brabta mal-iżviluppi li seħħew matul il-jum, żviluppi li skont il-Prim Ministru urew kemm verament tirrenja is-saltna ta' dritt f'Malta. Il-Gvern jibqa' kommess li jagħti l-appoġġ kollu tiegħu lill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna fil-ħidma tagħhom favur is-sewwa. Malta hija pajjiż fejn ta' bilħaq tirrenja is-saltna ta' dritt.